Munta kesngi ke South Lake Unaitung, ke Khasi Students Union KSU Lembaki Education Cell, jong ke KSU Southwest Khasil Seswek Kelapun Kuburom, ya u Dr. Kentiu Kupar Nongsit, Principal jong ke Sengap CM College mau kerwat, halor usinyang baulayo ya ke Top 10 National Education Brilliance Award Arajar Arpuar. Ha kini kesngi, nakaliang u Dr. KK Nongsit, Principal jong ke Sengap CM College, ula ai ke jengkren lingkot ya kilintiat, ki jong u hadu ba undopoy hadu uni uput, ba ulayo priang ya kini awon kajing yok husnam kam dei tang kajing la ban hikai hendai gadeiru kajing trestom ban pentelon ya kikam haborok kiliang ong unil principal kanika college asuk men kajing dot jo pi ki samla kane por ka e ka bang amut on ong nangle ya pi ki samla ngaju buram ha ya kisam halang borok kam tab ya pi ki SU namar gatep bakale ka sen ka ba rem ha hapo jong om dei tang po kan gadong kajing re hapo jong kajila borok kowe Nadu pengasim tip charge principal ru ngalap penlong ya kawe ka meeting bang kod stakeholders baro ya kisam halang panwan ne college bani keren bani pelu jumut namar pa ka jingmut ka bami nanti bobon kalong ka jingmut ka patam ka bakum nong ilap pentelun ya kikam jong college ka jungi kumangi ong bahadu ta hoy idang don ka ni kawe ka college ka pentelun bon kikam ko yo ka Southwest Khasil district tiki stakeholders ki bobon kila isyam tak habat ni ban ngamton kanu gajing aften ban ong ba hakisni ki banwan kasngaps imru kade ban long kumbalong lem kiwe ki colleges haki city lane hakiwe ko kinong ba jong kari India kata di gajing anglut jonga bat gajing anglut kabanga ngadon la menjuru da ka management lane ko bin budi ba kisnan ki banwan ngin senang pelisu ya kiwe ki subject ngatangi don ru ka thong bagi keliru ya ke postgraduate senam ki banwan nak kita gajing mentoy jo kisamla jo ka dokatai ka basko kemen kalau mentau sunam ilala pen ulong ya gajing angnut jong ki paiba jo ka dokatai gajungi barkata kalau ban plino ya kasia stream kade ke challenges ke crowd haingi benilai kena kam tamba namar bangimla ban chusngap ya gajing ud gajing nam jo ki paiba ni hapan le kena kam bat mentau sunam ni obat sedang no ya ketika BSc bat kena kam ta ya chafrang mentau sunam ni nang yat kum tu bat ngin sang piang ki jinon kam boro hibede bat kanot state university te hadu mentamane ngila don boro ethic stream ka arts ka science bat ka commerce na ka benta jo ka degree bat kum juru na ka benta ka higher secondary bat ka pun kemen susu kalau mentau sunam ka result jong bor arti kata tu higher secondary bukan degree kadai ke result ke bapak kenan ke baro ngimpat bio meno ke result jong ke art stream higher secondary bagi cross ka 90% lebih tang posnan bagi ngimpat bio ke result jong ke BA hakisnam baro bagi cross ka 60% dan 70% remta haka degree ya ke BA ni kerja jan 90% ki sama ki pas hasil day batka BA ke joki kani kapun kemen dengan kapun kemen ni kinon kai bat ngismu tu bahkan dia borok kolong nama ba om dei tamang amarwei dei kinon kai borok menta kiatre should have bat kinon try college kiatre should have berkajing anglo ke jungi kolong ba yin maintain ya kita consistency ke jungi bagi nang la panak pas hasil isu ikikna nang nisma